Good morning and welcome back to my new vlogs. So pinya vlogs ke ada prang se pang change athe ada prang isi hormuk endam jipu barrier lo hedi anke max ta en pondelo athe ada prang hon milanda do pigment di amasinon bang endam iglo nang adim ande de idom hon melan se do theblo anke sin jam la hun milan lain eno kan nang lulu plong pas red amasini li banke la max en pondele di apen kapila na ke non ke la haya porlo ma di hem long edi nini abang la chomni chom thom la son hen ke do hen ke mi hedi amasinon bangi ki phur mia porlo la da aku kapre ga hansi e pon thu po pujal hedi amasinon banke la hen do an ta phur pon elo a hen se di Henkove Kephur jat hela sona hen jeplang det ekdom kowe thek hedi la sona hen sai de lo penang nang bong long wai hedi jo som sai de masinon bang ke do anta ponet po pujal hedi la dak pen ke amo ko kaprek si e thupo polo la dak masinon bang ke hen bang si pon bom lo la pena ko kaprek ta dula nilimona che share ponik pon bom po jolang itu niling paklang pon po ke dia la pon sumki pene la haya hen se ke itu ho mama non ba ke hen ko via son jase je plang lap lo jo apen hen dong dara rong ke ta do sita hala pang ta hen dong dara we der lo non ba ke la son hen ba je plang lap lo hen ko vi bu ja di as non ba ke la pachi si ma ke pon bom po lo do ulang an ta hedi hen te ke ong so li ke di sob hen ko vi son je plang lap pach ma thi hen da do lo da ke dho carton ke hen ma ke thula hedi la pen ma ke la se tho po hen ko vi dak tes pada room no di dak la padona ke kono ne nam thoi lang no pachi si do hela la penoni di bang daku phur pon bom lo la ki phur pon ko pilo chini ma lang o carton long se la ke hedi jo pachi si long alo la ke thermit se ke thermit la dak chomni chom thom bag do bon la ekta carton lo ke hedi ekdom chom ke the su kali ho aplang bhari nili baklang pon ko jo la ke lai non thermit ke the su kali inke la ke chom vera polo ki phur dining aro me mian ama hedi nili tanal thana je share pi ponji puman asap so clip kori dun check le jo lai no ki phur da ekdom ning aro me ano cartoon hindi bet ki phur hedi kaprek dolang he la lang o cartoon ke e polan la la ke pura tan lo pen ahul haya ke ter tawar thailo penini da dak thermit amo theklong ma di potang thailo like ta baga chili paduna polo selveta ba sigi wan la so thermit a chili hedi te tan ta la ka chili paduna polo la isi ke la isi hula isi 1 2 3 ta ke ekta gani se phur dal mati di la duita ba pini se phur lo ke la hanso dala ke hanso dak dala hanso ke badu sina rong pathi sina chudun che la di la an ke phur bom lo jo non hen la an bang ke tang ale yo pen hen bang ke pachi hini le di thermita pachi silo duita carton pen nona bang ke pen nona bang ke la hen bang ko thawam phula so ada prang ke di hun milan la do po ekdom ing hunang ro po hedi ekdom pas erre masala max and there you de la pen la pa henru arvo bang ke di long hong aphan pujalo ama se la bang ke kapre bi po ing hoita che pon de la arum ka ni kim so di me di la hen hu kilo me se ke hedi arvo la ke chore se ke ing hoi sing ni pon lo la pachi ni a hen lo hen ko we la ta tun po pini la so recipe sin al thana kona che share pon po la bang ke pa mo ki phur thar mi lo jola ing no la e chom lo la bang ke di la pen la dak bang ke non ke thermit da photang thailo hen da pontang thailo sinona bang ke la dak isi arvo hormo dolang ke ponanji la ke ko pilo chini ma dido so la sona long ke di hen thermit la hai ki edim long ke nam pisokran la pen dido churu jola sona arvo do thego o ama sinon la phai arvo sinon bang ke miu o ma didi la da ke bang ke dong ta dong de han lai ka chu e di ma di pai puing kai chen amar sinon bang ke lai arvo ta miu o ma si lai si non bang ke chu e pon po lata chornu pon po pulo
kenar lo ang lo yo ang parke arni nang kitura por lo daksi risina bang tot lunsi la Henkove Kephur hen hidi la tipon bom lo ahu kipon bom jal jo oke mus ge cheng la pum thom ve la ni ko odun de lo thak sai po la risina patia nang ke ni ke kitun po la pen la lo do ana hanta jo la ke di do lo dan pe sokran do lo la pen kom hoi ma di la pen alu bang tai di chepta kori lo jo alu ta jog lum po ke harsun care paspuran birik kreng jolan lo jo asno pange tun pon thula ha lagi di dolo ni di do anta rod lab hedi apen alu bangke pena na por ar nulu ma di ekdom dry lo alu pamen fc ni di hala di do bang pidoji kalte injir la poma di amase alu bang pamen et lo intang pro lo jo golden color pura mangalo nasun bang ke lada ka ko pidun to po di do kiro tanga di do bang lo di ala so martung echu mimi budoma tidi so mosola jogon spray lo ki chume pilo la bangata lo no na ko kapre bang do thulang la bangke hen lo halale Henkove Kephur pamo resina le bom hedi la so hen na ko we lo ni nontun pon po la dak pinji dali inti lang manthu ake monem po pidun po lo ke cheng bangke ni lang se dung pon po phole long stun pon ji hedi la lang paso etsi hen bang jok pop le di alde moing thak sai nang pial he di la kitching bang ke dali pidun po hen ke cham hota he di lang so pesi ke cham lo la pena kono na hen kitun thui hota lang ke so si paso poprang lo la pen kang moi situn pon chima di di amase nili phelo tanon si pipon po inti phelo manthu sopa ke cheng spiele di lapan kamoy han tu pronte tondun ding ni kalite supako avedet point ke do ana kithu anta ladak se klodun lapo pial hedi lapen ona bang ke hena bang se jokon poplo a hente do piklo ke Henkove pinang mati di ma sop alu so thek hedi Kephur pu ma thek jolan anwelo asikang moy lo phelo bang jo elon kenon kisu ka pangcheng thulo jo asila ke ingui dun lo nang po eng thak sai neng thak thene ke la ke mo phisi chini po na ba ke wi dun ko pokalite suplu po mati di gas me ba ke ekdom pabi he ka situn po no bon se su bom lu jo la penon ma ke handa ke men thulo nempo joglo nili harsun ke lo ka jogelo ke cheng di la pen hem lo ka chu ya han ke cholong planning sampi la sena thana chi share po neglong kada go hanta cardom